Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Shout out kada kay amin listeners, subscribers, commenters, ken sharers. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan pauluan. Number ni bakit na. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Sigurado ka mabayadam ti bulbulodem? Ay sigurado Awan mat trabaho. Adamat pensyon ka. Mano ti pensyon mo? 5,000. Okay nga ron. Saan ko napatungan? Nga, 4 months to pay lang, ha? Huwag ko naklararunan. Awan, dumat tibilib mo kanya. Kasano kat kasla kamat bumubulat sing alakay. Saan mo ta? Dakas, tikas ta nga ramay. Talaga, mate. Di bumubulat sing kat sweetek. Uwan, mate. Amok na ita. Okay, no problem. Pirmaam nga rudan na ito sa bayayawat ko ti 20,000 ken ka. Munto yan ta pirma ka dagaos. Una na itang kaka. Nay, apay nga awan mat phone number mo. Apay awan cellphone mo. Ada. Isurat mo nga rudan ti number mo. Agora ata biro kag pa dito yung nakapunbaw. Apay di mo kabisado ti bukod mo a number. Saan nga may nadaytatin? Into na rat. Anya, into na rin ta number mo nga raw. Sakit kabisado pa ti ado a number ti kliyente. Mutikit din tayo surat kong ti number. Tapno malpas ti saritaan. Kiniyawat mo ti bulbulo na. Tanay, agdardarasak. Unay na san kaka. Lisel, dakkalmat gayam ti pensyon ni tatang mo. Kunang mo 1,000 lang, 5,000 mo't gayam. Nagkunamot na 1,000 kada 5,000. Iso matimpad padamag ni tatang mo kano. Saan ngagpenpensyon? Anya? Apay ka di adinamag mo, Benji? Awan, nadamag ko lang. Sige, mapanak pa, Lisel. Apay nga ta adinamag na. Nupod nung agpenpensyon ni tatang. Unay daytan kaka. Nanang, penkekman kada kayo? Tiyan niya. Mano ka di ti pensyon ni tatang? Agpenpensyon na yamat. Basta, talaga ngawan ti pensyon ni tatang. Awan tadi mo nagbaybayad idi itis-is na. Matlagayam. Apay awan nanang. Siguro, dinamag mo, tapno mo, no ikam abinulan iti kwartanan niya. Saan mo't nanang? Mabalin kayo latamot ngay kan kinitatang. Adda, wano awan ti pensyon niyo. Oray saan mo ngay kan ni tatang mo, tamapan nanto malay palot kaday barkada, wano daduma pa'y dita. Sana balit amang mangan mo't. Mait-itad mo't, dagiti kasapulan na. Iti ababaapan na Saan nga gasgastos para iti pamilya na? Ha? Sa bagay, maawatan kayo nanang. Unay daytan kaka. Wow! Nagsayaatan istong. Jay. Nagsaya at tibiyag mo apainom-inom latan. Umay ka ata, uminom ta. Saan ang nasustansya na itarak? Ang nasustansya to'y pulpulutana. Tadalam, kun baka. Nagsayaat kan. Imbis nga inggatang mo iti sidaan tayo na imas, inggatang mo iti arak kun pulutam. Ano maguray ka man? Nangabak ka ka di iti sugal? Wano, anyaman di ta kita ti sugal? Agsugsugalak ay amat. Ay kaya nang taktakawam nga ron di ti kwartam.
Unay mo tanang tatakaawa kun bakit sa anak mo taman libraw. Nangalaam nga rod nga iting gatang mo kadagita. Ikit ko malagip ka. Intad gayam ni Lisel nga anak ta. Madlaw nga gululbod ka. Tapi nanunot mo pa iti makatawon ti sungbat mo. Unay mo ta makatawinan bakit? Talaga mat. Ti tao nga ulbod, agarikap iti pambarna. Kasken ka ita. Panawan ka man lagan, tamahay, bladak lang kan ka. Nasasayat pa. Awan disturbo ti panaginam ka. Saan kayo pa lang inikan iti kwartayo, tatang? Imbagayo kanu kininanang inikan kayon. Agimon ada jay. Kas nila, ti kunak atap nagtalnan. Apay aya, tatang. Siyempre, kasapulak may ti panag-relax ag paminsan dito balay. So aging matangak iti ininom ka kun pulutan. Tuy bagi klaeng tinlibrek sana barkada. Unay daytan kaka? So nga raw na dito yak balay ng minam. Tapno awan makunkunana. Adalat sa makunana. Ala, baan yung tatang takasaritak to ni nanang? Unay daytan kaka? Salawasaw ka mo talaklakayan. Kunimbaga ni dadaw, nagiinom kayo di kalman. Isumulagay nga awan ka. Kung dilibre ka pa'y kano. Tilim bagbagamot na niya panak alakay. Patpatsim tumat. Sana bala. Talalakay kami mat. Nukasta, nagulbod ni dadaw. Gituan. Paada kay nga rudo na. Kansan la dayta? Agkaraabak ka kano iti palutan. Agasam nga dayta. Say-sayangam la ti kwartam iti sugal. Kan mas awak no pangalalaam iti kwartam. No saan atong itantayan mo, anda kay jay madyungan kada palutan. Nagbaknang kamutan istaw. Nasa umaon. Anya dagita na sasawam matlina bakat. Agtal-tal na ka kanila. Naa. Sika ati agtal nang agkararwar amapan agsugsugal istong. Tasyakit agtrab-trabaho ak. Unay daytaan. Sino na iti matanawaga kasumungan? Tay mat nang paotang kanya iti 20 mile. Saus. Awan may tinagkaw. Sa anak mo't napagasatan ka iti amin asugal. Ay, oray daytan kaka. Imbaglakid din at napanad ni bakit iti bagyaw. Ta isaw ti ayan ti trabaho na kas babysitter. Kanapan mo't nang isuro ni Lisel nga anak may. Ay, adaytan. Adan dita ayan ti ridaw. Ay, sa anak tagaray nagtuktok. Daytan kaka. Anda ka mo't lagayam istong. Kunak naawan ka dita. Di ka mo't ngamin mangikas kaso itay ayabak ngayabkin ka. Kwa? Adag siguro ijay banyong agdigdigaws. Isahajak ng ag. Kukulak ti cellphone mo. Ngam di mo ikaskasaw. Kasta ka na. Ayan di tinag mo alimaribo. Sa isutulagan ta na ita. Binulan, alimaribo, aginggat upat a bulan. Ken, awan interes na. Ngam di mo matinungpal. Kaste nga minday, jay. 2 bulanan. 15,000 titid mo. Wait, sana parikot na ita. Parikot tawan matitid mo. Maungpot munton na ito patabulan. Awan pailat na itid mo ng ore kusing. Una na itan kaka. Tapno di ka mataktak. Igulpik tong nga ita, dintong umayabulan. 20 mile titid ka. Sigurado ka. Tano saan idarungkan? Saan mata? Saan matakas ka? Iso nga rin na makisarasaritakin kay tinasayaat. Nga itid konto amin ang inton may kapat abulan. Di nak ululbo na ha.
Ta inulbudan na ko ni tinaminsan. Uli tumpay taluguban kan. Ha? Wala saan? Pagurnusak tamukod maon. Unay daytan ka. Itay pa'y daytoy nga agkaraawag, jak matamam mo. Ay, sumbatak man laang. Hello, asino ka ayang agkaraawag, kadi ka matamam mo. Itid mo man kanila kayo mo nita cellphone na. Amuklata na si kani bakit na. Kaadakan ka ti cellphone na. Itid mo kapag sasawa. Ah, kanyat basol na ayakin ka. Kan kasano nga amom tinamber ka. Kadlo isutintig na kanya ka number na. Ay, nagloko na laklakayan. Kano number ko na ito internakin ka? Kanya. Number mo tintig na kanya. Laglag at talaga nila kayo mo. Makabil ko na ijay nagloko-loko. Ibagam, kabayadan ng tiutang na kanya ka 20,000. Kano saan? Ay, pagbabawian na. Ha? Apay, an-anwom ti asawak. Pagtangadak iti barsa nga. Ah, ay, unay mo't aranggas daytan. Ikamlaan mo't iti pagnakman na Saan mo nga uluyan? Uray kabila ang basta saan mo nga uluyan? Ay, unay daytan kaka. At dagayang kasta parikot mo, tatang. Inan-anong ayang amin tinutang mo adakkel a kantidad. Kaya't kulang, ti makarelax kan makabayad ka ng iti utang ka. Isa bimulo na kiti 20 mil. Tapno may wakasan na kita nga utang. Kat makarelax mo ti panunod ka, anak ka. Unay daytan, tatang. Tulungan na kumaanak, tagbayad ak tao. Ikarigatak ti manggad, iti orean niya dita na trabaho, tapno mabayadan ka. Ibayadan na kumapaylaay. Masyanak kada kayo, tatang iswa sige. Ibayadan kayo, tapno di da kayo dangran. Ang mga numalawanan da kayo, narigatan. Nga magkari kayo, adi yun ulitin, dahito nga naramid yo. Tanarigat ti manggad, tatang. Iswa di tayo sayangan ti kwarta pagrigatan. Maawatan ka, anak ka. Kit dispensaran na kuman, iti dahito ang nagkurangak, wano nagbidotak. Saan na maulay ta talaga? Sige, inak mangirwar iti 20,000, tabayadan yun. Kat agtal na, kan agnaknakem kayon tatang Una na ka, promise la unay. Ay, unay daytan kaka. Nagawid aktad da basol mo. Manaktak ka iti panagtrabahok. Imbis na jak sumalog, nangaramid kamot iti sakit ti ulo. Nalpasan ba kay? Well, nalpasan. Naramid mo, katsyak ti pinagparikot mo. Agasam dayta. Imutang ka, kat number ko tinted mo. Nude ka laglag alaklakayan. Ay, saan kan nga high blood ba kay? Tanabayadan ang tinapulod ka. Bimulod ka man na nitimbayad mo, kasta ka de. Saan? Binayadan ni Lisel ti utang ka. Anya? Nagsaya atan. Bimulod ka iti pinaglangay mo, kalpasan na, linakla ka laang ni Lisel a binayadan. Ay nagalasan, idinto tasyak tagrigrigat ijay bagyaw. Imbaga naman, adi ka nagtrabaho, kit mapankalat sama. Dayta kumaati pinanunot mo. Kaya't ko ti makatulong. Iso nga interesado ak amangged, si Kangay. Anyat pag interesado am, barkada kada sugal. Laklakayan kan nga wandakam na. Unay daytan kaka. Nagsakit mutan ti panagsasaom lina baka. Dayta, ti may parbengken ka, nawatam. Dispensaran na kaon baka. Sana na maulay. Karik daytay ti anak ta. Karimken kwa na, ta iso ti parabayad mo no umutang ka. Ha! Siyak mamot ti umutang, tay pabayad kumot ni Lisel. Unay daytan kaka. Siyak mamot ti umutang, tay pabayad kumot ka Lisel. Nanang, saan yung apalan, nuno pagimunan tinaramid ko. Taday ti pagamirisan ni tatang, kat agbalbaliwan.
Namnamaang agbalbalaw da jay. Timulangang tikas siya kababalin na. Olbud pay. Agasang. Inted na kiidin tinamber ko iti taong imutangan na. Anya nga ya panunot da jay. Nanang, agbidot ti amin a tao. No nagbidot da, ikan tayo mo't ida iti gundaway ngagbaliw. Ipaay tayo ti panakaawat. Bareng day ta ti mangitunda kadakwaday ti panagbalbaliw. Kan panagsingsingpet. Kan saan mo ta sabsawali kadata ni tatang? Kamang mo ti pamilya tayo? Ay, talaga masurunak itinagalas sa kababalin ti amam. Siyak ti makamu kini tatang nanang. Patsyak adong ngagkanyak. Paliiwan O day-daytan ka ka. Makita yun, nana? Talpasan ti sumagmamano abulan, impakita ni tatang ti panagbalbaliw na. Nakagagagat pa yun at tumulong dito pagtaengan. Agdalos dito uneg, agdalos mo di tarwar. Kan agbalsig pay iti kay kayo a pagsungrod, nga oray agdamot LPG a paglutuan. Nadlaw ko nga rodday ta, saan aya makaparagsak atit kitaan ti kasta panagbalbaliw ni tatang nanang? Uwan nga raw, anak. Iso nasaya at tinikan tayo ni tatang iti gundaway ang mangipakita iti panagbalbaliw na. Tano saan? Ang mga nod adda kuman amay gamer iti sugal kada barkada. Uwan nga rod, anak. Kat agyaman akmet iti Diyos, tapinatgan na ti kararag ko ngagbalbaliw kuman ti amam. Ingkar kararag kumat day tananang. Akagiddan tinasaya at atratok kin ni tatang. Iso nakatulong amin dagita. Ita, awanan ti parikot. Wan, anak, saan mo ito narumrumwar ni tatang mo? Nagsaya at nanang. Kat agyaman akmet, taimpangag yu tikid daw ko asaan kayo nagtrabaho pa'y. Tapno agtalinaad kayo latan dito'y balay. Wan, anak, agtinulong kami kini tatang mo kadagiti trabaho dito'y balay. Kandaddo mapay. Wan, nanang, tasyak mo ti makamu kada kayo. Uray, tanapintas mo ti trabaho. Kat singgelak pa'y mo laang. Iso ada kayo lang ti paggastwak. Kasta mo ti bagik. Agyaman anak ko. Naggasat kami, anadaan iti anak, akasken ka iti kinasingpet. I-blow out kayo nga rodon akin ni tatang. Ag-date tayo man natalo. Unay daytan kaka. Ikan tayo iti tsansa, wenno gundaway ngagbabawi ti tao anang bidot, kas itinaramid ni Lisel iti amana. Ket pudno, nagbalbaliw nila kaistong. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Number ni bagat na. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay parang tarabay.